cilj je Europska unija, a ne rusko-srpska gubernija. Naši uslovi su jasni. Povlačenje sramnog i neustavnog zakona o predsjedniku. Dogovor o usaglašenim imenima sudija Ustavnog suda i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Onda smo imali također u okviru 26. saziva dnevni red sa tačkom Nema više bijelih rukavica, nema više umivene retorike, nema više pristojnosti sa rušiteljima. Udarili su na obraz i dostojanstvo. Zali su vas da časne crnogorke i crnogorci Tilijansku stati nogom za vrat. Kume nam se znaju to i Bošnjaci, časni Albanci, Hrvati, ali molim vas, znaju to